Bishabeles bishawaniles sukile walkile yambalo kabati uhelta wetu chikuli tele Yucatán ni pola kile kamikones que tu rakbinya na ke yambalo tsawal ohelt bil walkil tile sutukil hela lenuk besahil tiatunu beta me yahilo utial shanu u beita lu yandal hetseknakil weitulu mil Yucatán kuyalati estado seguro tu me bimatu yuchu seten 15 himatu yuchu seten okolbal beilo weitune letietun tu shachtu kuchik pahal leba helo tulak le maya gubedu khala chil Yucatán kuchik baha bin luich le maya helo upeshak alil beta titulak lulu min México tilo habi 2022 kuchik pahale 68.5% mako kahakpalo oye kuyiliko bine ya hetseknakil weitile kuchil hela tulumi le Yucatán le hela manal osten yok ole titulak al tushilobe tulak ula kuchilo Mawe Yucatán tula tu robe chen 22.5% mako kuyaliko tu shambin ya hetseknakil tu kuchilo beitunu chik pahal letia bahelo chula basho kuyalik bine nukanyanil leme yahilo weitele bahela ulak bashil tu shan dumolay el hetseknakil Secretaría de Seguridad Pública ujelas hatzile mako ba tanto nu binuyala titulaka mako man ichkahilo be kashiko kaukasho le placa le u coche wakis butsobo tumentu shan uyalaptile winali septiembre hetzang uchal le bajelo taktile kimela 23.185 juntulu mako tsakugel salo ichka ka alaktiobe kashiko ukasho le placa helo le tieja la yenu beitalu la yenu betale 18 pel kino patal upitmen bianu binu hesu binu man kino binu patal minane 18 kino taktile sutu kila 17 kino beilo utiato no bigmako uyala le winali septiembre kashik tu keshok le tie uplaka tu shangelo bo beyo le policia tu hetsantia le mayahil hela kuminu hel samak te luyalati mautubulti ubin ukeshletung le tie plaka helobo Ulak Bashil Tushanu Hol Popilo Mola y el Desarrollo Rural Jorge Díaz Loes Atakpa Ichilupel Shimbal Meyahilti Jejelas Cajo Hebistun Sham Panaba San Felipe Tel Temash Tush Takpa Teluchahol Tal Utoshol Jejelas Nukulil Meya Tilenuk Besahil programa peso a peso Tushtu ya Jejelas Mako Kamiko Le Anta Hilate Lutak Muktale Meyakubet Kobo Hebistun Mehilkash Takutsenta al Balcheo le mulme yahil kubetal helte le meketan kahiloba jakapata uchumpul tile masho kabetio le mehilo halachul mektan kahil temash Antonio González Escalante kuyalik letie tanyuchup emul meya kapata kuchul le no kulilo etele anta hiloba tile masho kabeto helobo tiatum manal 16,000 un tulul masho ku México cash ku centro balche tak pahano ichel nuk besahil ukaba programa peso a peso gestuna wikes uyuchul Letieva Geltushano. Ulak Bashir Hol Popilo Molay el Colelo, secretaria de las Mujeres, María Cristina Castillo Espinosa. Letitus en tu casa, Ubictun, Tak en el Anta Hilo, Tumectan Cajiltissimi, y Chilenuk Besahil Meyahu, Caba Vivienda Segura. Letitus en tu Holinda Cubole Anta Hilo, Heloba. Tilihab Hela, Okuyanta al 67, Juntulul Mako y Chilehela, Soktunu Sabatio, tak 2.500 pesos, el Winalil, Utiatun Shan, Letie Meyahil Kubeta Heloba, Utiale, Le Macho, Yantio, Nukulil, Monukuli, Capate que andalo Cuchilil, tu Supatalu Yantalobe, tu Meyancolelo, Achil Talamilian, Kulobil Talo, Wabish Beilo. So kotun shane tanto no saba le tie anta hilote tu kahiltissimi no khala chil mekta kahiltissimi Pedro Cobos was tu kahetsa le nok besahil kubetiktun khala chil yo katante lu saba le anta tile kolelo yantio talamil tu yotocho tu shankelba ulako hasil saba le bakunal tu natslu kinil tu ka ten le chahol tan mashul san saba le bakunal tile palo helo le coronavirus le 13 tak 14 de septiembre ya no sabatun ya shuhatsile le tie vacuna Pfizer ti palalo yantio 5 tak 11 hawti 22 mektan kahilo y chilulu mil Yucatán bi tsau helbi umolail to olal tiulu mil Yucatán hebish hetsanilo 13 tak 14 ya no sabal le vacuna ti palalo tu kahil te koso tu tatish kalku pulta tsiu homun kinchil te abo timukui panaba temashetel tsitsantum yetel la kitush kahilo hesh hetsanil hebish awilikesh helolo Tunlai tu kaho kus kun sabilo kus saba ohelbil mas de kun sabil tun le bai
le va con el bache nuch enjegitik mak bashe. Chela va el 50 o el kilami il bash tu katen sama le no la basho kanan yo heltal.